Чавашсен элегавалдан, аслызенжен шамрыгырова кушса бураган те буявезенжен пери, агадой. Она кашни ялдах, кашни райондах, юхташсен бурнаган, кашни тарахрах хиргереща. Пөдем жыржив шайынжи агадой вара, республика гуненже, чавашсен шагиргулынже, шубашкарда вуннамыш худиртре. Чуваш халқында бұл бөдем агазуға жүзін бішлені күшін, юрлайт, ташлайт, савынат, и бірде шамбада шағында баян хигун келсе, хамыра кыдартмашықларымыр. Шак, аслу уява кесе житірімір, педе савынышлығында баян, бұр жерде де уяв паллизем сезінеші, и бір хамырын коллективпа, едірне район жейзамбайре культуры шүрді жүмінче пилеш халық фольклор ушканебе күнда, Аджана ятпаны йыла ергенек дардат бір баян. Пирня жеде бұрынде, сыпке де бұр. Педе савнышлы бұрде, хыныземде, артистіземде, бұрде савнышлы. Эбір хамырда педе савы кымылба баян кезе жетірмір жағында. Элехи йыла ергене упраза халық умне шурзуғалзем туғаща. Авалхи уявын теп шуғышне аза елдерзе, аслы турыран, пүлік шырен, акнадыр бұл туғышлы бұлдырдезе пелейдаща. Ангарды тулы қабан болдыр. Агадой керегіне пұғынычен шүрхи ішреп жихмелі. Пилегавза ішлене хастарзыне халық умынже числарыш. Азынмалық парнезімбе хавғаландар жеш. Чуваш республики правительстве пирин хамыр чуваш культурин, чуваш челиги. Тогда ты пирин чувашлых енезем адалан жердесі ядарлы программаны да пиди хастарын бұрны жәкірсе бұрай. Анжақты шак программы зембегіна еш пулмаш, енженде қашны хейн ойынынже чувашлық малала адаланса бұдыр дезе вай хурзасын, хаймен думайын пулдарыне тузасын, Кунрангун шакырсененде пузыкласа бұрзасын, шагынбек ела ергезене бұны жәкірсе бұрзасын, пирин балахынде чуваш чырги самаях нумай пурынеде. Тударстан, Пушкарт, Коми республикизем, Мускау, Чулгула, Пидер гулызем. Чавашсем тепленне кашни тарыхран тенебегех килзе житне ханазем, пулдарулых ушканезем. Агадуй уявне шаганда талияти хулынде житремер. Эшсем бахча жемесене бедердемер, халяйнде выляма, кулма, ташлама, юрлама юрать. Перле савынма келдемер. Кашни чулах ехрасе, кашни чулах келет пер, савынза келет пер. Чуваша пиди келес келет, пиди келес келет. Кашни чулах ебір келепір, кашни чулах семья замба, кунда канапыр. И, конечно, воилепір жағында чувашра. Ебір Питерде чувашсен парне фольклорушка небе келдемер. Шаг парне ушкали берин премшул, шаг агал уя хучунат. Пиде шаг уява кцейлне бер, пиде камалла, он сен тубесене бухса хебер палама булдара пер хош райондан, хош хуларан гелине. Шамын бада ебер шаг уява пиде хаква пер пызык хакпа. Агадойра кашни ялдырыхи хайкардишне хадырлене. Призем аваллыға асратытыне тебе хуна, те призем бара паян бурнаган алыстызембе манашланыне палыртна. Чавашсен кыдартмалы, мухтанмалы чылай, ага сымахран пычекизіне тыванчылхене врендестезе, чавашла калашаган пуганезем хадырлене. Эбе саламби, эбе шатлама биледем, адя тахе шатлар. Илемле чавашчылхи кунебе яныраре уявра. Тыван юры тажы тыткынларе хавгаландаржы паянхи уявлабамне килнизенеде кунда бурнаган ыты пинбин чаважада.